INP channel clear tu te in zain chi bai le vek ule kan riat angin zanin US lama an January ninga chhuna hian Georgia Senate seat in chuna US in sarkar dan tur her danglam boi thei a thleng meka tin January ni ruk mai khian Congress joint session an thu don boka thina phudu dep dep hle mai kan video pakhat zo kha in lo clear hlom nge in kan ringa in la clear lawani le khonga in kha po kha lo clear bok te u khata khan boruak om dan tlang pui news kan la khom thlenga kan riat chin chuan soyani tuntuma chuan he ni poimo pahnih lo om tur thuwa som na man mo SOS Dr. PCB axiama som na hi kanan chhuwa sakange America le Donald Trump ata na tong trai sakna man mo SOS atiani Bible chang Chronicle puni na bung som ni chang som pangathu hlau su ula chung mi pui tam takawang chuan zam hek su in do na chu nang ni in do na anilova pathian in do na ani jok sia ti kha tong trai na nga chana ta na ron tar lang poka ilo ngai tha ho ang ule tong trai thu pui pakhat na Senate pani thlan na voin hi USS sarkar ro rel na sang Georgia state atanga Senate member pahnih in thlan na ni ani Republican Senator Changlai Kelly Loeffler le David Perdue ate anding le a an khingpui Democrat te ne na inter to ka ngayan ni heta tling ve thai te hian US Senate hi an control do na wangin President in thlan ti lova chuan apoi mo ber ani mai in thlan na thu nei tu te hi Democrat hovin suma an leito mi korap pahni mani party phatsan tu and Secretary of State Brad Raffensperger le and Governor Brian Kemp and Governor tekha anile thosia vote ti chingpena omle lovang ti soi theilo chu wangin in thlan na thiang hlim naya drama party candidate te an tlin theinan I tong trai puyang u tong trai thu pui pahni na Biden a president a annem nget don an tielo tukin chu mun rang atangin phone call ka dong nem le ta view maya pusiam hey nizana naktu ka hian Biden a chu president ata nan puang don tian ron puanga hei hi tak takim ni mitam tak min para khaya mitam tak ril ru chi ai tlat mai ti thuani tlang pui ka u naw pa mi zo na toy te ka lo chan na chu thu na rin tlak lo chu lo ngai kha to su ti zong hi ni a rethiam ngal mai ni drama nge tling don Biden a ti chu naktu January ni rukhian US Congress joint session a Senate member zale House member zanga somthum le pariat ten an ngai tu don chawani ti kanin hriat tir non le ani rin zok le tran zok nei chu athiang alom kan chin chia tur chu khovel puma evangelical ko than ho tong trai thil ti theina ring tu te chuan thanem ngai takin Donald Trump atan kan tong trai tluk mai ani a tong trai na chang tu pathian hian kan dil na te chu men peang ti ringin ebei so sawang u pathum na Mike Pence an Trump atan thanem ngai report bel chian do lo then khatin Mike Pence hian Trump a thlop don lo tia an chhuwa lain Pence ngein an party ta na adin nge zia aron au chhuwa pui ve ta a an Republican party ta na thei to pa chhuwa tur zia soite kha kan soito kha nizan January nilia Georgia state a senator runoff in thlan na tur campaign na a thu soi phei chu thathek thok takani tu ni lai ni hi lo khleng te se Congress a kan ni alo in her chuak don ti katia ma chu I promise you come this Wednesday we will have our day in Congress tina puang piap maya nangni Georgia tan chuan voin hi in ni ani e January ninga in thlan huna mani chau ni lovin in chung te in thian te som khom in vote thak thewang cheu ti na cha mi pui pung khom chu lomin an outdoor tur mai ni thati muang hle January ni ruka Congress joint session a hian Vice President Mike Pence hi thunei tu ber presiding officer ani dona Democrat ho le Republican ho ten state boy paruka tanga an electoral vote up parallel la an thelu ve te chu alo hong tu turani ba ka Democrat ho vote mu teron challenge tura Republican ho thu thelu te po
alo welcome don ti asoi to a ti chuan US Constitution in akuta thunei na apek ang chu diktak le huaisen taka man theinan pathian tran puina idil sakang u palina Republican Senator tan Congress ma a fin fi na ro pui an thlen tur hi kan soi photo angin kha November ni thum US in thlan kha pom tlak lo khopaten om le vote ti chingpen ania Democrat hawero chuan engma puisak nei lovin vote ru khoma Biden a vote zathum le paruk mu anga tling anga a om na hi Congress in anem nge mai tur ni inan ngai lui tlata vote ti chingpen anga soi chu an pom du teu lo mai fin fia na in neyem ni antia neye hei en ro tia an en tir donin Democrat ho control na noya court zong in en sak du lovin Supreme Court thlengin tu khum cha an lo chon khum zel ani kha niruk hi chuan Senate le House member zaruk somthum le pariat te ma a drama team te hian in thlan dan dik lo na zong drama vote ru khoma Biden a vote anga lo chiar tu khol Dominion an man te mi thi to sang tam tak vote an thak tir ti fin fia na te vote chiar laya drama lamin en dikan tuma an phal lo dan te ballot paper noi som nga ze chu Biden atlin na tura China ramatanga ron phurlu ani zia foreign puina manga US president Clinton ran tum dan te ba ka heng ba ka kan la riat lo fin fian na hnial rul lo te chu America ro rel tu lok tak zaruk chuang ma a chuan an pho chuak dona Biden a vote mu te hi anon nol dona in thlan na le vote mu te soi boya nol tu anom ta ka chuan engtin ngian chin fel ta kang ti chu in hnial na point lai tak athu satel lu tak mai ania Electoral Vote Count Act of 1887 danin darkar ni chung Senate le Congress an soi howang ti ani a an soi ho zo an ti le tura ngai dan ain ang talo Constitution in a soi chiang fak bok silova Democrat lam soi danin Congress in vote an la anga member nei tamzok Democrat an ni awangin Biden a president a an thangang ti chu nataka an kalpui dan ani ma se he Electoral Count Act hi dan kal unconstitutional ani antile tlatsia Biden a vote mu le Trump a vote mu ve a Congress hian thunei na nei lo anti bok chu ba ka he dan hian a ma kum za don la ya tanga Congress in a local pui to dan a kal bok sia chu dan chu 12th amendment ania president thang tura Congress malak dan tur asoya hei hi vice president manjok turani arin om heta tak hian a chairman ber Mike Pence tan tharau finna kandil sakangaya ni adin munapoi mo mai kan soinon photo angin US Constitution 12th amendment soi angin Congress chu thuto parel turin contingent election angin president turan thlang to mai donem ni chuti ni chuan Senate a vice president an thlanganga member an nei tamzo ka wangin Mike Pence atlingang president chu Congress in an thlanganga state tinatangin member pakhat zel in vote an thlakanga Democrat lamin state som ni Republic lamin state som thum an nei awangin Donald Trump an thlang don ti chu chiang sa ni he drama ro pui hi TV channel tinin America mi pui zong mo an live don le ngala tu man eng fake media ma in mi pui laka an hup thei don lova an mit le beng nge yin mi pui ten in thlan na khan in bum na le dan bo chiat na balot lem siam chop le vote ti ching pen na tin reng mangin traman ne taka atlin na tur chu Biden a lo lan tiran lo tum rengani ti alo lang chuak don ani chumi huna America ro rel khol pui Congress le mi pui nol puin adik lo na lapom du chuang lo ta se engtin nge drama hian na ngai ta kang dan angin engkim har sa chungin ka kalpuya om zia om chuang lo wani hi ti in khan buai le tual chung buai chin felnan Marcelo apuan mai lo chuan ti tur dang awang to mai thei panga na drama le Georgia secretary te in biak na thupu chuak an ti hi enge ni tukina zona ka don tampol tak chu drama le Georgia secretary of state Brad Raffensperger jarate phone anin biak na thu media lama lo pu chuak chuni Biden alam tang te chuan drama soi chiat na rem changa mangin mizo tonga thu chiar chuak ve thin ral tiang ram phei chuan impeach na chan tham khopa dan pal zut na zela tan tir theina ni hiala
a che thei ang peraron soi wang ne nalang heral tiang ram report hi mitam takril ruti hri om tu le ti ha tu ani ti a chua tu ti hian reve se adu om ngatang report rin tlak vak lo manga miril ruti hri om tu le thin ti thong thei thu chua hi mi pa ngai tan chon chin tam chin ni na lang lo anin biak na thu video chu ke point ka ngai thave thowa tuna drama an pu anga impeach na tham le dan pal zut na thu le zela tan tir na khop a soilem lo he anin biak na lo ngai thave tu reverend dr vanlal nga ka silong nen po kan soi dun nge ani drama chon georgia state in thanna bur chor le vote ching pen na satak maya mo phurtu secretary of state brad raffensperger jarachu republican party mi ve tho ne na khan vote bo sing chuang zet te kha khoya nge the thangani dap chuak tura a hril na ani bera a how deu anga soi thei poni ani ome ti kalo hriat danin vote chiar na khol te kha chodang lam ve ka niam ni a khol chung pat te la chuakin a thar thlak dang lama sul nu chui thei lo tura hruk re tumna ni em ti te na zota secretary chon a phajela ni ke chon he anin biak na ka ngai thak ma hian youtube a video pakhat dov tenapela chanela he georgia secretary of state hian president ne na private anin biak na ama thu alo ti li kaw tawang hian drama hian reference par jar hi thu boi rip tak pani na khingta zela tang nge yang tina soi jim hovan hemi chungchang report a chuan white house chuan brad reference par jar hi espionage act danin secret service ne na chui chiang turin pe ka tum tina chua bok kan hriat thewangin he us in thana hian drama vote hi makta doi engzat lik bo democrat lamtang ho hian an pai bova anti riral hi hriat pha kala nelo ni tin deu thoina sing terin vote bo tian mu chu bel zel boka georgia state a ngei po biden a mu vote diklo illegal vote chu noi khat zeta tling to traman biden anti tlin lo na he in biak na soilan chu sing khat sang khat za sari som sari le pakwa le kan thung entier nan vote sing red vela biden atlinga an puan na pennsylvania state chunga county som panga an endik na ringota drama vote noi li sing thum le sang ni zet an lo ti bo fik zunia kan report fe to nuwa po heng state boy ruk atanga anti riral zat hi hriat sen rol anal ni lo drama hena vei ngang ni turani a soi all lo mai public a po private phone a po tong trai na tur lam duai na sei le ta zanin january ninga zana georgia state senator seat ni in than na kalmeka drama polan chak thei nan te in than na thiang hlim an nei thei to nan te naktuk ni ruk zana us congress mun puya president atang tur than na drama ro puilo om tura republican ten ne nan chan ngei thei nan hemi chiar zo ve le hian pathian ne na lo tong trai ngal turin lalpa mingin ka so ma che tuna kan ngai thak tak kha dr pc biak siaman georgia senate runoff zanin an nei chho mek tur le january ni ruka congress joint session ta na mizo christian te thanem ngai taka tong trai turamin som na niya kanchanala tangin kanan au chua puile chong ani hi clear tu ten kanchanal hi in lo beng war pui ngei po kan be seye comment lama in rot na te thuro ni ron tar lan te po thayang tok to ka ron ti hlo tlin kan tum zelania